Mu gihe abanyarwanda bitegura amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri uyu mwaka wa 2017, ubuyobozi bwa komisiyo y'amatora buratangaza ko imyiteguro igeze ku rwego rushimishije ku bufatanye n'izindi nzego zifite gukurikirana amatora mu nshingano, nk'uko abaturage aribo bagira uruhare mu kwihitiramo umuyobozi uzabahagarara ku rwego rw'igihugu akazafasha kugera ku iterambere rirambye. Imyiteguro y'amatora ku mpande zose irarimbanije, harimo abakandida bigenga, abazatangwa n'imitwe ya politike, komisiyo ibishinzwe ndetse n'abaturage muri rusange. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri uyu wa kane, Munyaneza Charles, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora, yatangaje ko bamaze kugera ku kigero kiri hejuru ya 90% bitegura amatora ku buryo nta mbogamizi n'imwe bazahura nayo. Hari ibikorwa byinshi nyine bimaze gukorwa nk'uko yarabisobanuye. Ibyinshi twebwe iyo tureba imyiteguro aho igeze muri biriya bikorwa byose ndetse n'ibisigaye, umuntu yavuga ko turi hejuru ya 90% y'imyiteguro dufite y'ibikorwa tugomba gukora. Buri munsi uba ufite igikorwa kigomba gukorwaho kugeza igihe itora rizabera. Iyo tureba ibikorwa rero uko byateguwe, uko biri muri gahunda y'amatora nk'uko chairman arimo abisobanura, twebwe tubona turi hejuru ya 90% y'ibyo twagomba gukora. Bwana Munyaneza akomeza avuga ko mu minsi igera kuri 74 isigaye byose bizaba byarakozwe, ndetse hakaba hari n'ingengo y'imari ihagije zifashishwa mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe ku itariki 3 Kanama 2017, aho hazifashishwa asaga miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2010 hari hakoreshejwe amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 7. Mu byo tuvuga twiteguye harimo n'iyo ngengo y'imari iyo twagombaga gukoresha muri uyu mwaka w'ingengo y'imari turimo, no kuvuga izarangirana n'ukwezi kwa gatandatu. Ejo bundi twarayibonye, minisiteri bishinzwe leta ibinyuje muri iyo minisiteri twabonye iyo ngengo y'imari, na bikeya tuzakenera muri kiriya gice cy'ingengo y'imari kijyanye n'amatora ya Perezida wa Repubulika. No kuvuga ibikorwa bigomba gukorwa mu kwa karindwi, cyane cyane bijyanye no gukurikirana kwiyamamaza kw'abakandida, bijyanye no guhugura abakorerabushake bazayobora amatora. Dufite abakorerabushake barenga 75,000. Ibyo nabyo byarateganyijwe muri iyo ngengo y'imari y'uwo mwaka uzatangira mu kwezi kwa karindwi. Kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko nta mukandida uzahatanira umwanya wa perezida uremezwa, gusa abakandida 3 bigenga barimo Rwigara Diane, Mpayimana Philippe, Mwenedata Gilbert akaba ari bo bamaze kugaragaza ubushake bwo kuziyamamaza kuyobora u Rwanda. Bakaba barasabwe gushaka imikono y'abantu 600 bari mu gihugu hose, kandi bigakorwa hakurikijwe amategeko. Viziane Mitasier, Clouds TV.